Twacokereria o wega na riu tugithi na mbere ni ati ciiko cia ciari kugera ciana ciao ngero rimwe ni ikoragwo ciumanite na ugima mwega wa meciria no kaingi cionekaga ta ciumanaga na marakara mwana eka mitigo miuru. Ataramu a murimu wa meciria mataranaga ati mwana na muciari kwaraniria kuri bata hari kurunga mitugo ya mwana. Mwandiki witu wa mohoro Macewadia wa Muriithi ni araniirie na amwe a arigitani a murimu wa meciria na akahariria riboti ino. Tiremwe kana meri kwana korona masira ma muciari oburite mwana itanya-ini ria kumurunga mitugo akamuguraria uru ona kana mwana ucio agakua maundu maria aingi matakuaga na uritu amumonekaga ta mutino kana undu wa mutugo. Isere-ini ritu thibitari-ini wa kurigita arwaru ma meciria wa St Joel Limuru kaunti-ini ya Kiambu Dagitari Fresh Kionjuri ogete niguo gukinyia ati muciari no abure mwana nginya kumuraga akoragwo ari na thina wa meciria amu aingi makoragwo matitikanĩtie mathina na mitangiko iria magereire unini-ini wao magikura. Wahota kuona muciari ari na thina na ruo riria akuraga ni muciari ari na ruo ikatuga for example arereirwo kundu kwari na thina muingi muno koguo ona cukari kunywa cukari cai wa cukari wari horo munene muno muciari ucio agikura na agikira kio muno agikinya handu nake akigia family akigia twana ri mwana tondu ni ari cukari ri muciari agakua kiboko akahura mwana ona mwana no uri etiriri yani bare no yothe wahurira cukari kacukari wari mbeca cigana. Dagitari uyu ogete ni undu wa uritu wa muturire aciari ingi makoragwo maingibitie mibango ya kumathagia kuria makariganirwo ni kwariria ciana matekumenya ciana ici irathoma mitigo kuri andu aria maikaranagia namo no ti kuri muciari. Reke tutige gutinda tubremete ciana no maundu maria maingi mamwe ciana cireka ni maria monete na mationete thukuru kana social media tondu turenda kuga ni social media rehete mathina maya monekete muci. No ona gukiri uguo Kionjuri ogete ni wega aciari maikarage thi makaraniria na ciana ciao amu ona cio ni cingabagirwo ni meciria na obo makamenya njira cia kuboreria marakara mbere ya mundu ecirite kubura mwana kana gwika kiundu kingi mucungiriria kuonano nake ni guoko kwa watho. Koguo muciari eke tukorwo very close na ciana citu tuthikiririe ciana citu na tutikamaigwe tu na matu tumaigwe na ngoro turore tabia ciao mbere ya tuhore tabia ici abo wende umenye tabia no yumireku kindu kingi ngenda gukwira maita maingi ria turahura ciana citu tutimahuraga to ni meka mehia manene tumahuraga ni tondu wa ruo ruria rwi thiini witu akono ahenanagia muno riria wari kaithitu kanini ri ungihenio uga ngai muno ni andukia maragohora nginya maume tondu ni uramenya kau ni karuo koretwo nako thiini waku. Marigitari magitara aciari ciegi marakara manarua kanitha-ini wa Deliverance wa Ithaka mutungatiri Sam Warui ogete ibira ria mwana riukanagia na muciari kwaga kundu angeitururira marakara make. Muciari ni agiaga naruo no ruthina wa ruo ruru mace haria rurehagira thina ni riria ruo ruru rwatuika extreme atiri ruo ruru ni rwakira kiwango kiria kiagiriire muciari uriu arona mwana uyu tariwe kiambiriria kia mathina make mothe ruo ruria ruothe aragerera angithi wira-ini age kwendia ekuinuka na ruo ruu. Umuthi andu mena pressure nyingi muno cia muturire na riu pressure ici ri muciari uyu acamania na pressure cia biashara ri cia andu aria marutithanagia nao wira ri ndemahura ndari undu angimeka no mucii ena mundu angihura na mugikuugaga runagira haria hahuthu ni hari mwana. Warui ogete kuri njira nyingi cia kurunga mwana mitugo thengia na kiboko amu koraga nyundu wa ciari aingi kubura ciana meciragia ino noyo njira ciana ici imenyeraga bara na riu no buthirire njira ingi ta kwariria mwana ucio kana kumube ibeo cia kumukenia. Njira ya kurunga mwana to giboko tu to kuhura gwi kurunga na miario gwi kurunga na gukihura ku ni kuo gukunya na wanyita gwi kurunga ona kumunengera andu angi arata hakuhi maranirie nake.
Ataaramu maugite gatagataine ka maundu maria mangeremia mwana ni bamwe na kwingibirwo ni meciria, ndigano ya aciari, kwaga mundu wa kumathikiriria, ugukumo, kumenererio gatagataine ka maundu mangi maria marakaragia ciana. Undu uria wina bata muno ri ni umwaririe na kahora no umutue murata. No ungitikira ruo rukutongorie wi muciari ati ni ruo urarungana ruo mwana mutiri hindi mukanyitana. No ona gukiri ugo mutungatiri uyu ugite ni kuri ciana ona muciari ageretie macio mothe ikorago nemi, akiuga kungikinyira bau riu gutire no ndungi otiga mwana ucio oerwo ikinya ria thirikari. Angikorwo ni kwarema uguo biu ni gugikoragwo na nyamu ici metaga njera cia ciana cikiri kuo, tondu handu ha gukiuraga mwana ri tikaba ngineanirwo kuria njera cia ciana na kuria ri mathiaga nakuo o maundu-ini mona akageria kurungwo mitugo, kageria kurungwo mitugo tondu kuri ciana ingi gikoragwo macini igikirire uyu riu ndangigarurika ringi riu akarungwo ni thirikari. Gukiri uguo aciari ni moritio kugia na urata na ciana ciao niguo kwithemana na maruru maria macungagiriria hathara iburiro-ini ria mwana. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi. Thirikari ni yoretio igie na mitaratara meithiranu ya kuramata taranda na ukuria wa iheo cia andu ethi. Ikundi kia atongoria kuma kaunti-ini ya Kilifi maugite ni kieha muno kuona taranda nyingi cia mbeu njithi ikiurira thi o uguo orire kuri na kigina kia ukuria wa andu ethi thirikari-ini nene cia kaunti. Makiaria mari ndumo-ini ya kuonania taranda cia wini wa nyimbo mithemba itiganite o undu umwe na uthaki wa inanda, atongoria kaunti-ini ya Kilifi maugite hari bata taranda cia andu ethi iramatwo niguo ituike cia kuguna andu aya ethi miturire-ini. Sasa hivi kuna wasanii tofauti zaidi ya 35 kufikia 40 ambao leo usiku na sasa tusemavyo wanaendelea kuonyesha talanta zao. Art katika Kilifi iko juu. Hususan nilipoanza kuzunguka na kutangamana na watu wa Kilifi, nimeona kwamba watu wa Kilifi wengi wanayo, lakini hawajashikwa mkono na kupewa mwelekeo, hususan kulingana na sheria za copyright na sheria hasili za yale makubaliano baina ya mwenye talanta yule artist na yule ambaye anamproduce. Kwa hivyo ikawa kama lazima kuwa na kule kuwafahamisha. Pili, the theme is tujenge Kilifi yetu na vijana tujitolee na kumakinika ndani ya Kilifi, tuwe na kutumia tajiriba zetu na kujiandika kazi, kujiajiri sisi wenyewe. Maugite kihonia kimwe gia thina wa ayuthi kwaga mawira ni kuramata taranda ciao iria ingimahotithia gwikuria na njira nene. Tumeona vijana wadogo sana wakiswim, that is one of hiyo ni sports. Kwa hivyo tumeona kwamba pia katika njia hapa tunaweza kunaweza kuwa na watu ambao wanaweza kuwa madivers katika Navy na and beyond. Kwa hivyo pia kuangalia to nurture the talents of our young people hapa Kilifi County. Ukiangalia because bahari tuko nayo na bahari tuko nayo sisi hapa Kilifi County, na wale watalii wanaokuja hapa wako kwa mahoteli, sisi wenyewe locals, the local people we are happy that tuna enjoy huu uchumi wetu. Makiria na uguo kuona kaunti ya Kilifi ni mwe ya kaunti iria igusagiriria agendi, ukuria wa taranda cia wini ni njira imwe ya kuhura njeki ruhonge ruru rwa ugendi, ili kuhakikisha kuwa tunawapatia usaidizi wale vijana ambao wameathirika na dawa za kulevya. Tuko na mipango katika mwaka unaokuja ili kuhakikisha kuwa tunaweka mahali rehabilitation center ambao utakuwa mahali ambapo vijana wataweza kupatiwa usaidizi ili kuweza kujitoa na madawa ya kulevya. Tumeweza kurekodi room occupancy ya zaidi ya 98%, ambao ni furaha sana baada ya zile hatari ambaye imeathiri utalii, ambao ni janga la corona liathiri utalii pakubwa dunia mzima, na Kilifi pia ikiwemo katika sehemu ambazo zimeathirika sana na janga la corona. So tuna furaha sana kama wana Kilifi, tuna furaha sana kama kaunti na serikali ya Kilifi. Mheshimiwa Amason Jeffa King ameweka kipaumbele ukuzaji wa utalii katika kaunti yetu, kwa sababu utalii ni katika harakati za kudumisha uchumi. Wana Kilifi wengi wametegemea utalii kwa njia moja, wengine directly na wengine indirectly. Oho ni makaire thirikari
igathe icoka ciayo kung'ethanira na wendia wa ndawa cia kurebia iria ithiete na mbere na gutururia ayuthi aingi gicigo-ini giki. Ngiribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mui. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma Inooro Miaraho. Mohoro mangi ni wona ciahanda wega thaa 1 cia hwaini. Gĩa na muthenya mwega na ũgĩe na kiumia kĩega. Niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ.